نقولها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شيفاني قرتيبي سينجل شنو نما أفضل شان يندرانو أنا ما أسبودا صدركا قرآناتي في مجيء إنو مبليشو لما وان شيني 60 متر سيركا مبليشو أبي تعبدو أباي شيخ مكسا خانو مادو فيتوما عماز قبران لال تنرى أمس هكذا فودي أفان كاين سيدي إيش كم يتن نتاتو نتات الله أكبر الله أكبر وأنا جاي بس التورة أما نمني عندي إيش هون نما خريجة مجلس الريان صدركا أنقفاتين دي أما خريجة مجلس الريان صدركا اتياتون دي إيش وديما شيخ خينيا قادي في جالتما شيخ كرام علي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إنسان سيدي يشودي ما كم يتا ليه تكبيرتن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أو مجلس الريان وادركي يا مجلس الريان نوغا تومي جناني الله أكبر الله أكبر أما الله نوف دقاقي جناني الله أكبر الله أكبر شكران نودو فاجري الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إنني نودو فاجرا إذا وجد ترتيغاري سنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كبجمتوتا إيبفمتوتا في أفيرمتوتا في ورن قمتشو أبليوني قدتشو رفتن هندي خيسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقى ربين نقمتشي سي بقى قمني خاندورا شيني خيا شيني خيسن كان سنجالة شيخ أحمد توفيق محمد حاجة فرديتي فين قرب راخوتي سجنتا سنكما جرنت هواسا سن سلامتاتي يا اتناغيسي نانجي الله أكبر ونين جيسين انجل فكاتي نافي شامت وفولي تندان نقاق الله خنا سلامتا شيخان ويتنين سوالي دي خاتاتو شيني سلامتاتي يا ناجيني نانجي اچيبوتان wanni jechuu barbaadu ganda keenya osoon abbaan biyya tanaa akka Sheekh Abdulatiif Mattaanii fi angaftoonni keenya gurguddoon akka Sheekh Bayaa Yahyaa Sheekh Faamii keenya na dura haasawanii jiran akkasuma amiirri keenya kan gafaa Shariifaan as jala taa'ee na eegu jiru baraariin akka kiyyaa kun waa himuun natti hin toltu ammoo gammachuun qabu bichaa takkaa fi lama dubbadheen bu'aa akka nama tokkootti kiraam aliyyiin naan ja'anii itti aanaa amiira majlisu rayyaanii karoorri Sheekh Ahmad Toofiq markaza kanaaf qabu yaada majlisu rayyaanii yaaddanii qooddan markaza kanaa qoodu qabdanii nuun jee amiira majlisaatii sheeyne kana malee ammas markazni Sheekh Abdul Kariim barsiisu kun مجلس الريان قدسونا مجلس الريان قدس الجراء جنتيا ومركز خنا ديقرو الله أكبر خناتيان سندامسين انقبو يوني فران تنقويا قياما لا تاتي هاتي جولي تولا تنقبدي في قبد دلتي في يوفي دي تاسين جر تقبدو صدركان ثاني في بلاس ثاني yoo haala ijoollee sanaa taate malee dhabdee jirtiitti amali duuba
Allahu Akbar. yooni farra guyyaa qiyaamaadhaa taate haati ijoollee asirraa yaamamtee badhaafamtuu haadha ijoollee tanaatii fi shamara reefuu asirraa qara'uusani malee kan yaadaan keessa jiru kan rabbiin beeku yoo taate malee ijoolleen dilli nuti dhalletuun bilaashuma haftee ijoolleen teeysan arraan tana yoo isin jala buutes yeroo dhufu keessatti ijoollee asirra tetteessu tana isinii ta'uu qabdiin jaamallaan jettan ni qeebaltanii miti nabii sallallahu alaihi wasallam yeroonii fi jannata dubbatu namni quraana jannata ol sinaqanii bakka dura ol seentu sanirraa quraana hifzii kan keeka qabdu san qaraadha bakka ayatarraa booda ati dhaabde bakka san qubatta fooqii tana keessa akkatti ol deemi jedhanii ni jaaduuba Allahu Akbar. sana rakkachuudhaaf yoo dhugaa taate amma kitaaba baay'een ijoollee tanarra qara'ee ammoo yooniin amatuma dhufu kan affaseef dhaqqabe malee ubsumti ijoollee tanaa akkanaa ol taatetti amanaa isin hundinuu Allahu Akbar. haati ijoollee tana dhalte haati ijoolleen tun affasdeef ummaa tiyya tana dhaltee amata kudhan ol na barsiiftu dura haadha ijoollee tanaa yoo qiyaamaan achiin dura dhufte ummaa tiyya dura tanaa dura badhaafamuudha ta'a Allahu Akbar. kana waan ta'eef jecha dubbiin quraanaa dubbii jabduudha dubbiin quraanaa dubbii laaftuudha miti ganda keenya dhaamsa ilmoon ummatti dhaammattu yookiin abba dhaammattu bakka quraanaa tanatti deebitanii quraana kana keessaa jabeenyi keenya burqa waan taateef quraana nu barsiisaan dhaamsa kiyya haa ta'u awwa hin dubbadde jechuufi miti salaamtaa shaamatoof isinii fiduufiin ol ka'e osoo sheekonni gurguddaan kun haasa'u jiranii nama gaanii afaan tiriika dhagaan irraa dhume oliif sun ta'uu hangana lallabuu kiyyaafoo dhiifama naa godhaa amira keenya shariifaan na duuba jira sheek abdul kariim akkuma amira majlisurrayyaan taanetti amirri markaza kanaalleen itti aanaan anata fudhata amma booda Allahu Akbar. yaadaan majlisurrayyaanii gumaachuu markaza kanaafillee nin gumaacha fuulduraaf naar koraateeysan wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar.